Sankara iyo uri mu bya Sankara banza ukareba se bimeze biti ariyo mpamvu yes ngango ko rero Semana Karete Sankara alias Sankara ukurikiranyweho ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'u Rwanda tariki 24 Kuboza 2019 yatashye ataburanye nyuma yuko ubushinjacyaha bugaragaje impungingi. Izi mpungenge zari zishingiye ku kuba hari umusirikare Private Muhire Dieudonné wari waratorotse igisirikare cy'u Rwanda akajya muri FRN na MRSD ari nayo Karete yari abiriye umuvugizi. Ubushinjacyaha bwari bukiri kuganira busuzuma niba abo bombi baburanishirizwa mu rukiko rwa gisirikare kuko bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano. Uyu munsi rero bwavuze ko bwasanze nta mpamvu yo kuba umusivile nka Sankara wiyise umusirikare wari ipeti rya majoro yaburanira mu rukiko rwa gisirikare kuko uretse kuba bari ya bombi bari bahuriye kuba bari muri iriya mitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda ariko nta rindi sano bafitanye. Urukiko rwakomeje kuburanisha Sankara wakunze kwigamba ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda bikanatwara ubuzima bwa bamwe. Mwiburanisha ry'uyu munsi kandi muri uru rubanza hakiriwe ikirego cy'indishyi cyatanzwe na Sengiyumva Vincent wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Nyabimata w'umurenge wa Nyamata wagabweho igitero akanatwikirwa imodoka ye igashyi gakongo kagacumba. Ubushinjacyaha bwahise butangira gusobanura ikirego cyabwo. Bwavuze ko Sankara yahungiye muri Afurika y'Epfo agahita yinjira mu ishyaka RNC hiryemewe mu Rwanda ntinavuga rumwe n'umutegetsi w'u Rwanda. Buvuga ko kandi mu bikorwa bigize icyaha cyo kurema umutwe ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda Sankara yashinze ishyaka ryaje kwihuriza hamwe nandi bikabyara impuzamashyaka MRSD ikuriwe na Paul Rusesabagina. Umushinjacyaha avuga ko Sankara wari no mu buyobozi bw'iyi mpuzamashyaka yanaje kuba umuvugizi w'umutwe FRN wabyawe na MRSD. Ubushinjacyaha buvuga ko ibikorwa byakozwe na FRN bikanahitana bamwe mu banyarwanda hano ngo byabaga bikuriwe na Sankara kuko ari we wari umuvugizi w'uriya mutwe ahamagarira abawugize kwinjira muri buriya bwicanyi ndetse akanigamba ibyabaga byakozwe byose yahitaga byigamba. Ubushinjacyaha kandi bumurega ibyaha 16 birimo iby'iterabwoba. Uyu munsi bwafashe umwanya wo gusobanura ikirego cyabwo ariko nticyarangiye. Bukazagikomeza kuri tariki 28 z'uku kwezi kwa Mutarama ku munsi urubanza rwimuriweho.